Sayang sekali everybody. Mana pak? Mana pak? Lari. Kau ada senjata pak? Sumpah pak. Sumpah gak ada senjata pak. Nah dapat dulu pak. Mati kau. Di belakang musuhnya pak. Goblok. Kena pak. Ji, ada musuh Ji. Ngenduk dia di atas pak. Kurang ajar. Yeah boy. Mati kau. Ada setep pak dekat gue pak. Sabar. Wah empor pak. Oke, nuk ke pak? Oke kali dia pak. Iya. Sini pak, dari parah pak. Bangsat kau. Udah end gue pak, hampir kayak gue pak. Mantap pak, cover mantap kali pak. Baca. Backup gue pak, langsung pak. Dulu satu pak. Iya. Jangan barengan gitu. Wah BD pak, ante pak. Anak anjing. Lihat, anak anjing. Contoh anak anjing. Kamu gua dari sini Bang Al ya. Di mana? Ngepronnya di lantai 1 dia ngepronnya. Terus? Stop adik gua. Gua kaget anjing. Bangsat kau. Itu gak pak? Itu dia Bang Al. Iya. Satunya di atas. Wih backup. Tuh. Di end gue pak, pantai pak. Oke kali dia pak. Pak. Ini ya. Tak ada plus senjata Ada sini. kali 8-nya Bang Al, santuy. Mana musuh ini? Jai. Gua umpire sekarang nih. Nah, mana musuhnya? Nah, mana musuhnya? Nanti jerit. Mana musuhnya? Alah, musuh Toki doang tuh buat semua tuh. Yuk, cari musuhnya. Mana nih rumah ini? Gas lah. Mana lah? Oh, bukan. Goblok. Gobom. Oke guys, santai. Bom aja. Nggak kena itu, naik cuk. Alek pantai. Mampus lu. Nice. Ini nih yang ngomong Bagus tadi di bagus dojo. nih, masuk konten nih. Konten bapak peyang lu. Marked a location. Nah. Asing buat konten nggak dapet kill sih. Mana nih?
Jangan lupa di tag ya. Bangsat. Nih kali 8-nya nih. Mau nggak? Lemah. Nih, buat sniper nih. Gua gak ada air nih. Empor. Mana empor? Oh, Sparel nih. Mas sekarang Sparel mana? udah guna bang, Sparel dua nih. Mana? I need a Nih. mag. Need a mag. Gak dikasih pecah Nih kalau. pelurunya nih. Peluru banyak nggak gua Oh aja. nggak mau. Oh udah. Woi, jangan dikasih dia peluru, udah persiapan dia tuh Ji walaupun nggak ada senjata. Nah, walaupun gak ada senjata, peluru hijau tetap isi lantas. Ya, jangan lupa tag ya. Enggak bakal. Oh, gua kira sniper loh. Áo bảo nó. Gua kira sniper, Pak. Tentu. Gaskan. Nih ada orang nih bang Al, ada orang bang Al. Mana orang? Ram gua tuh. Ngapain gua tuh mobil tuh. Nah, Watch out ahead. Abrak. Di atas, Cok. Bangsat kau. Wah, anjir kenuk weh. Wah, di endar weh. Weh, pantai di endar. Satu lagi. Hoki tuh. Baca. Tempor gua tuh. Tuh ada kali 8. M24 nih, Atia tuh. Oh, iya. Bisa. I got supplies. Nggak ada handphone ya, Cok. Mana handphonenya, Cok? Mana ya, Pak? Ada kan, Pak? Nggak ada handphone, Cok. Nembak apaan sih? Oh, gue juga. Buat doang lu cari mulu. Al itu mau freestyle tuh. Oh iya. Yo, Anjing. Gas. gas. Mobil. Enemies ahead. Watch out. Nah, tuh kan. Oke. Pasti kesekul orang tuh, pasti kesekul. Di atas, Pak. Saya stop di sini nggak sih? Ada musuh tuh. Perindapan, Pak. Wah ya nih pendapan saya kan. Wih. Di bom, Pak. Dari masalah dah dia, Pak. Genok, Pak. Nah, bang Al. Push gak nih? Bawah ada bot. Oh, setan. Pegang, Pak. Sini, Pak. Pegang, Pak. Sini, Pak. Cepat. Semok dulu. Nah, tuh. Pegang Musuh. Watch out. Musuh di depan tuh. Sini, Pak. Cepat, Pak. Ah, satu. Iya. Gidring. Oh, Oh di bom pak, gue dari sini pak. Enemies ahead. Mampus lu, Pak. Kebakar, Pak. Res dia, Mana ngeres, Pak? dia di res tuh. Tandain, Pak. Marked a location. Enemies ahead. Dari sini nih. kita set up nggak sih? Setup lah. Set up nggak sih? Kenok kok, Pak. Pola kok, Pak. Nah, dapat satu kan? Ah, bisa. Nah, teman lu, Pak. Nembak pelarian dia, Pak.
Iya, berdapat AWM. Mampus lu pak, kena pak. Besok kepalanya pak. Ada di Yang depan tadi mana pak? Gimana pak? Apartemen sebelah gimana pak? Oh, masih ada pak? oh, dia nggak mau res ya. Pindah nggak sih? Yang belakang dipindah. Gua pindahin mobil nih. Kenal lo gua anjing. Sabar Ji. Gua pindahin mobil aja Ji. Coba Bang Al, pak. ngapain di sana Bang Al? Dia ada sama dia. Hapus. Ini loh. Ngepus mereka kah? Ngebus. Pas gua dia. Sudah masuk dia? Sudah masuk apa belum? Belum. Di luar. Berapa orang pak? Gua kenok Ji. Satu squad. Dua orang. 2 orang maju pak. Zona lo masalahnya ini. Iya pak. Wah dia anjing, bangsat. Astagfirullahaladzim, kenok gue.